Ele تماشاوانین هیجا سر حکومت ترکیه ایرو دست نشان کرد که موچه ترکیه سال 2023 دبی 8500 لیره. اف یک برانبری خو گلک برتک انجام دان وان مجاران ام دیل گل آزاد سانه چالدری سیاسی بگرنده سلاو و تککی آزاد که آزاد سپاس که آزاد 8500 لیره asgari ücret ki muçe gelo tera halke dike ya o para ki yazat ya tabi eğer belki per şure yani elbette ki tera gelnake eva tera birçbini jinake yani para ki per keme en kemasi gereke 12000 biya o belki zedetir cizam ne hat yakirin. Mesela İro go eva 8500 liberi işe evarici panotek zam hatta ser benzini. Yani hiç para ne dahi para baş ve helda. Tabi tera gelnake gelci bir noktada tera xwe acizim. Veli. Keke yazad nuha ev 8500 lira. Dike derdora 445 dolar. Lete çavere kirin ku بهای دلار برانبری لیره زیاده تر شی ببه. اویک چه باندوری دکاری ل روشا خلکی بکن؟ یا tabii ha براستی اوا ایسال هفت هشت ماه gel ketiye tangası ki zede enflasyona ki zab zede heye nava bir bini bir enflasyonda gel ne kadar rabe ev 8500 panot ve 4400 küsür dolar terena tek gel bir konuda nerazi bina xwe beje lebeli nerazi bina xwe çava beje çünkü bina holi kefşenine çünkü halkı gel Türkiye'yi bir mesele da bir mücarede zede bedenk diminin ve ravan çaleki nukarın bikin yani tırsaki zede nava Türkiye'de ev tırsak ve hey bu çalekiyan bu hende grebu hende tışmıştan kubitekirin Türkiye'de zor libeli ev disaji ev kaspereki mutlaka tehak peda narazibina xwe beje yani gelemet narazibina xwe beje le roş Türkiye aliye birçibine vedice belekeki keke azat nuhal hamu cihani usaya gavaku مرov ولاتی دروش کابوری خراب دنن اف یک تسیری ل روشاوای دیرونیت که یعنی روشاوای پسیکولوژیکت که دناو جواتی ده پرسکریک زیاده تردبن دیزی زیاده تردبه گندلی زیاده تردبه yani dinav xalqi de nav malbata de problem dert keve li Türkiye yani çavati çaveri kirin ev preskrika aburi çi encam abxore bine Keki şu pırsa kutekiri pırsa ki zat piroz bi te xwaj bersva xwaj da prasti elbette ki ev navavi aburiye da nava malbatan da nava babu kore nava jino meri da pırgirek ki mazın dertxine çünkü ev pere tera ku bu kare biçe bazare pikiyan bistine goşt bistine tere naket ancak tera kiryetike ya özellikle koyamacın hususen İstanbul'da ancak tera kiryetike tabi kase nav malbatanda çava kume guti çava kuteji guti pıskereke ki mazın heye o şinumir idi tamaşa hemnek şerim tikence baf çava ku evaret zıvran mali şerim tike zıvran mali çünkü desvalat zıvran mali çava ku babeki ne kare nam behere mala xwe ne kare zari xwe bike elbette ki işeki zore evci peşeroje da şamede helbijartine gel ne helbijartine da mutlaka gel bersivabi bide gayet çava bide eme temaşe biken le çava kote guti hakikaten zore Türkiye'de malbati kumrub karam malbata xwe bike bil malbata xwe serfrazi mala xada bu kare çeki kahveki bakı او imkan و şart و درفت نمایه بله Keki azad veki istatistik gerem bigirindest geluli Türkiye jisadi çend fermanber ve asgari ücreti veki muçe verdigir. Sadi hafte dibêjin keki sadi hafte nüfusa Türkiye'ye 84 milyona sadi hafte wî be asgari ücreti
خواهی که آویدیش asgari ücret 8500 böyle کارمند و خواهی فابریکان و خواهی دزگاهان اوی جینادن براستی او خواست پره جینادن جی سقورتی دبرن جوی دبرن دبره ساده هفته بی پره بینی ساده هفته دا جی قدر ساده سه ساده yani ساده 25 انتکارن بیجن کشخواه فقیره yani tuttuş nakebe destivi Türkiye'de sade 5 که هم بیجن belki sade 7 ام زور بدنی انسان خواهد کار خواهی بکه مالا خواهی بکه سرفرادش مالا خواه بی yani روشکی نباشه روشاهانه جی ساده هفته که انسان به asgari ücreti نوا برچی بینه دا بکاره خواه مالا خواه اداره بکه امکان نه زوره yani Türkiye bir mesele da bir müjarda tikket ya eferi kohatiye danje 8500 en zede entikarın bejin meheki şunda o 8500 euro bükeve dure 350 veya 400 dolara. Keki azat nuha yani pırsgrekek heye. Li Türkiye ev 8500 lira asgari ücret yani ki muçeya ku devlet edes nişan kiriye. Li ev sektera taybet. Sektera taybet bi taybeti je u xalke gu tekstiliye de kartkin, çandiniye de kartkin, gelu vi muçeyi ji verdigrin ava ku ki muçeye asgari ücrete 8500 lira. Kontrola devleti li ser van bijaran çiye? Kerem. Ya normalde ev şahı asgari ücret alaka devleti bütün neye? Alaka karker o karmen da evida. Yani خواهی فابریکه و خواهی دزگان علاقوانه زده اداره دولتی ویدا تنه پاندرکی دولتی دا تنه لی اف پری هانی سر کارمنداجی زده çünkü سر کارمنداجی زده پاندرکی زده دانه سری çünkü کارمند بنی برگی جارن کار رابه tabi کاسی اف پری هانی her ترینا که لبل کارمندی ابی پری نادن yani ev 8500 çıra koti te gutun ev 8500 pır kemte bete dan yani en bizim sade hafte Türkiye'de bir maaşı bir pere khwaitken evji muhtemelen navavi sade haftada avi ko evi pere tsinezi sade çılan nabure بله سپاسیات اتکم که کی آزاد سانه چاودری سیاسی سمبولیل گلمه بود. برسپاس.